sisi kama serikali zingine, mataifa yote duniani imeanza kuona hatuwezi kuendelea kusema Wakenya tukae nyumbani. Hatuwezi kuendelea kusema tu Wakenya musiende biasharani zenu, musiende makazi, musiende namna hiyo. Lakini ile kitu ambaye itatusaidia kwa kikamilifu kuhakikisha ya kwamba tumeweza tena kufungua uchumi wetu na wananchi waweze kuendelea na maisha yao ya kawaida, nimewaambia wenzangu, hii haitakuwa kwa sababu ya yale serikali itatenda. Itakuwa kwa sababu ya yale kila mmoja wetu kwa kibinafsi atafanya. Wewe uko na jukumu ya kuhakikisha umechunga mwenzako. Tukianza kupanua na kufungua uchumi wetu, wewe ujue ya kwamba usipotii masharti ambaye tumepatiwa, sio wewe peke yako utaumia, unaumiza pia mwenzako kwa kazi ambao unafanya. Ukienda nyumbani umeumiza mama, umeumiza mtoto. Kwa hivyo wakati umefika, na nimeambia mawaziri wetu na haswa maofisa wetu wa afya waanze kuambia Wakenya, waanze kuwaeleza Wakenya ya kwamba hatuwezi kuendelea na lockdown, hatuwezi kuendelea maisha na curfew. Na tukifungua hii ugonjwa ukianza kuenea, Wakenya lazima mjue ya kwamba itaenea, kwa sababu sisi wenyewe, mimi Uhuru, Matiang'i, wewe na ule mwingine, hatujatimiza yale masharti ambayo tumepatiwa. Lakini tukiyatimiza, wenzangu, tutapona. Tukiyatimiza, wenzangu, we shall overcome. Tutashinda. Mimi sina shaka na hiyo. Na ndipo naendelea kusema, hata wakati huu ambapo sasa tuatii masharti ya curfew na yale mengine ambaye tumeweka kama serikali, itafika wakati ambapo lazima kama nchi zingine tutafungua taifa letu. Na wakati wa kufungua, jukumu sasa itarudi kwako, itarudi kwangu kibinafsi, kuhakikisha ya kwamba umejilinda, umelinda wale unapenda, na unalinda wale mnafanya kazi pamoja na wao. Kwa hivyo wenzangu, hayo machache ambayo tumetaja ni yale ambayo tumeongezea, kwa sababu shughuli za serikali za kikawaida na bajeti yetu yaendelea kawaida. Yale ambayo tumetangaza leo ni yale tumeongeza tu, kwa sababu vile nimesema tumeweka bilioni 10 kusaidia wale ambao wameathirika zaidi. Lakini msisahau Wakenya, bado kwa bajeti yetu tuko na ile bilioni 30 billion ambayo bado iko kwa bajeti, kumaanisha ya kwamba mwaka huu ambao ni mwaka wa kipekee kwa sababu ya huu ugonjwa, sasa tuko na 40 billion ambaye tumeweka kama serikali kusaidia jamii ambayo zimeangamia zaidi. Kwa hivyo wenzangu, tusaidiane, tupendane, tushirikiane, tusaidiane, tuhakikishe ya kwamba tumeshinda hii jangwa na Kenya yetu na Wakenya wamefaulu.